Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru ngaji, para sepo, para tokoh masyarakat sebatan kaula sangat amal jaki tortaqdimi sarana semulja Al-Mukarram Kiai Haji Syaifuddin Samsuri, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Sumbernaka Duka Timur Larangan Pamekasan, sarana semulja Al-Mukarram Kiai Fathur Razi, pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan Panggung Peragaan Sumeneb, sarana semulja Al-Mukarram Kiai Muhammad Khalil Samsuri, tor sedaja para kiai seampun samesekik alengki tempat kak dinto guruh sasambaan badan kaulah sarang panjenengan sedaja sekawenang alem sekasohor andep asor alos tengka kulina lemak manis dadabuna seteti panutan umbah sesadajapun badan kaula sangat amol jaaki tortaqdimi. Aparatur pemerintah Desa Sokalela, Bapak Kepala Desa Sokalela serta Bapak Kepala Desa Bungbaruh, saat semangkin kak dinto sempat terundang seatetiaki tisa kak dinto adil makmur gemah ripah loh jinawi sebatan kaula sangat amol jaaki sarana semolja salerana tuan rumah Bapak Subaidi sekeluarga saat semangkin kak dinto akatia atanem cegung abuah kormah saking dari bunga epon seampon mesem belibis kalaban kacumam beren searon totor abaris sebatan kaula amol jaaki sateja para rabu, sateja para undangan seampun alengki temet simet ekak dinto kalengkian sejukenan beten kaula sangat amol jaki kabitan pamator kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin langkong timin ngereng beten kaula sareng panjenengan seteja sujud songkem amuji sokor da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala semaha ngator seampun aparing kanikmatan setak kaokor dek kabeten kaula sareng panjenengan seteja saengke beten kaula sareng panjenengan seteja saat malam areh samangkin kak dinto bisa alengki bisa tapangki tempat kak dinto engki kak dinto dalem nyam beteni panyopre rabu panyopre hadir dari sahibul haja sekeluarga Bapak Subaidi sekeluarga dalam acara tasyakuran atas lahirnya putra pertama dari pasangan Bustanul Arifin sareng Lili Maulidia seampun kabarengan asma Muhammad Sohibul Wafa sekasampet sofa malar manter moga nanda sofa kak dintoh tetia potrah soleh selalu iman tor takwa da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala tor ajalanaki satejah lalampa dari kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor juga nanti tiap potra si abak teh deka orang sepo dua nah tor tiap potra si akuna de masyarakat bangsa tor nagarana amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma salam malar mantar moga tebe akina deka mastekan alam engki kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seampun abekta dinul Islam malarman termoga beten kaulah sareng panjenengan seteja kaangkebah umatipun tor ngaulia syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing alam dunya kantos pagi nalika deka alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sami mulja sami parjuga sebeten kaula sangat amol jaki saterusipun beten kaula minangka panata acara nyonaiti kanggo nyampeake ajuman acara sebedi kalampan acara sekaping setong ingki kadinto pembukaan bisuratil Fatihah sedelem hal kadinto beten kaula nyoon sotti elasepon kanggo nyepoe da sarana semulja al mukarram Kiai Muhammad Khalil Samsuri. Acara sekaping 2 ingki kadinto mau'idatul hasanah sekaligus ator debu sambutan dari tuan rumah sedelem hal kadinto bedi ijar baaki sareng sarana semulja al mukarram Kiai Syaifuddin Samsuri pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Sumbernangka. Acara sekaping 3 engki kadinto shalawatul qiyam bi mahallul qiyam salawatun nabi bi mahallul qiyam sedelem hal kadinto badhe pandu sareng kelompok Al Banjari Barakatul Usman Duka Timur Larangan Pamekasan tor acara kadinto badhe etotop kalaban pamosan doa sekaping setong engki kadinto badhe mau sareng semolja Kiai Haji Syaifuddin Samsuri pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Sumbernaka tor doa sekaping 2 badhe imau sareng semolja Kiai Fathur Razi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ihsan Panggung Peragaan Sumenep. Para rabu sami mulja sami parjuga sebeten kaula sangat amol jaki kirana kadintoh ajuman acara sebedi kalampan tordas teja masyayikh seampun kabubuan beten kaula ngatori kalaban tertib buah pao esabe kadelem kota ekala mata celok rasana lamun beda okarah sekorang sepak beten kaula nyoon pangaporana. Hadanallah wa iyyakum ila suratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.